Puasa kamu nak? Alhamdulillah. Kelas berapa ya? Kelas 5. Ini perlombaan baru kali ini ikut atau sebelumnya sudah pernah? Oh, ini yang keberapa? Kedua. Berarti sudah pengalaman dong, ya. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Ya, kami saya kira memilih juz 30 ya. Ada soalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قد Surah 2. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من دكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها. Soal ketiga. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Ya, Sadaqallahul Adzim. Tuntas ya untuk Ananda Syakira Akila Muti. Ya, belajarnya sama siapa, Nak? Mama sama guru. Sama siapa? Mama sama guru. Sama mama sama guru ngaji ya. Ya, kalau ngomong pakai ini ya biar kedengaran. Mamanya ikut. Masya Allah. Gimana Pak Ustadz Yuni Maha komentarnya? Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah anak kami Syakira lancar ya. Alhamdulillah hafalannya kuat. Mungkin sering mengulang ya. Nah, kemudian ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, di antaranya tadi kalimat wa na'amahu. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. Pertama tadi mimnya yang bertambah tasdidnya wa na'amah. Harusnya yang pakai tasdid itu ain. Nanti itu diperbaiki lagi bacaannya itu ya. Coba nanti perhatikan Al-Quran lagi. Kemudian panjang pendeknya fayaqulu rabbi akraman, jangan dibaca panjang akraman. Dia bukan mad arif disukun, tidak ada tanda panjang di situ. Fayaqulu rabbi ahanan, nan tidak panjang ya. Nanti diperhatikan lagi. Kemudian wa amma idza mabtalahu, manya itu mad jaiz, lebihkan dia dari 2 harokat ya. Wa tuhibbunal mala, 2 harokat. Kemudian harus seragam makharijul huruf hanya. Tadi fa'alhamaha fujuraha, ada 2 kali di situ ha. Fa'alhamaha, ha pertama tadi seperti ha kecil. Fa'alhamaha sama-sama ha besar. Nanti perhatikan lagi nak ya. Cara membacanya itu nanti dikoreksi lagi. Baik, terima kasih. Ya, berikutnya komentar dari Ustazah nih, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini tadi udah bagus hafalannya, ya. 1, 2, 3 soal bisa terjawab semua. Tetapi ini masalah tajwid, ya. Huruf zai itu tidak boleh dikalkulakan. Tadi faqadara alaihi rizqah. Tadi dibilang rizqah, ya. Itu tidak boleh. Sekedar mematikan aja. Kemudian nih fayaqulu rabbi ahanan. Dannya itu nggak boleh panjang ya. Tadi dipanjangkan. Ahanan. Ya kan? Ingat tadi? Ya. Terus sementara sama kayak Ustaz Yuni Maha tadi. Ya. Ya, Ustaz. Cukup Ustazah? Oke, baik. Terima kasih Dewan Juri, terima kasih untuk Syakira Akila Muti ya. Semangat belajarnya. Oke, silahkan kembali ke tempat.